Ji taştê li gel dostan ji bajarê Amedê Dembaş temaşevan hêja em ê îro li gel du dostên hev ku yek jê komünîst û yek jê jî İslamiye rêberekî İslamiye bi wan re li ser meseleya nasnameya Kurd komünîzm û İslamiyetê biaxivin ka Kurd ber her du nasname û Kurdbûnê ve bi ku de diçin. Birêz Ayetullah Aştî serokê giştiyê Partiya Azadiyê li gel me û her wiha birêz Sinan Çîftîrek ku ew ji serokê Partiya Komünîst a Kurdistanê ye bixêr hatin. Pêşî ji we bipirsim. Kurd dibin İslamî, dibin komünîst, lê nabin Kurd. Piraniya wan yên ku diçin partiyên Tirkayê Sosyalîst û Komünîst û partiyên Tirkayê İslamî ku ew bixwe Kurdin. Çima nikarin têkiliyekî naberin nasname û van baweriya de pêk bînin? Belago Kurd Müslümanın nabne Kurd. Tabi jibergo nerina İslamiye hali hazır da alema İslam'e de hayi tüşna behevra txi astangi galet şirovet ki veya galet tene nas kirin. Mesela te îro biguhe kîja Müslümanî bigire ve bi erkçîtî netewperestî İslamê de qedexiya. Wer tê zanin yani. Fakat du tişt bi hev re têne galetkirin. Irkçîtî ayrıya û netev ayrıya. Yani irkçîtî ew weke got îro halê hazir welatê got em tê de ne got Tirk dibêjin ne mutlu Türküm diyane. Xwezka me bûyî kesî got bê ez Türküm yani. Ava erkçîtiya got Xweda jî pêxember jî qedexe kiriye rast el gora ola İslamê jî evana erkçîtî evana ne rast e. Ama heçî bixwe irqiyeta ewa got Xweda Azze ve Celle dibêje ez daxwazim û divdirêj bikim de ayetê de dibêje tamamê ziman û irq û renga min xulqandine min afirandine yani. Parastina afirandinê weke ferziyeta li me jê yani. Xweda Azze ve Celle insanek, milletek, welatek, darek em bêjin tiştê zîruh çina bê Xwedê Teala çawa we afirandiya lazima ew ê afirandinê biparêzin. Başa ev Kurdên ku İslamî ne û diçin dengê xwe didin partiyên İslamiyan di nava wan tarîqet û cemaet de cî digirin. Ma vê rastiye nizan? Li gora qenaeta me ez dibê nizanin. Ji bo çi nizanin ez wilo mînekeke basît bidim yani. Îro halê hazir li ser rûyê alema dunyayê temsîlkariya İslamiyetê tune ye. Ama tamam devletê mevcud li ser navê İslamiyetê temsîlkariya xwe tên nezman yani. Ji bo wî awayî ev İslamiyeta mevcud got heye riya irqatê de tune, riya pirdengiyetê de tune ye. Kîjanî hakim bê otorîte destê kê bê civak destê wî de yani. Başa em ji birêz çîftîrek pirsin. Wan partiyeke komünîstin serokê ve partiyên di komünîzmê de jî dîsa heman pirskirêk heye li Bakurê Kurdistanê. Kurdên ku xwayekî komünîst vekî sosyalîst pênasa dikin zêdetir ji xeynî partiyên Kurd ên komünîst û sosyalîst berê xwe didin partiyên Tirk ên sosyalîst û komünîst. Çima? Na ew mesela kure li belê bi Kirtasî kanûn wayê bibêjim ya gerek em tespît bikin îro komünîzm li her derê qelse. Li her derê qelse, li cihanê qelse. Di dîvê em bên li gor sosyolojî komünîzm dibe ki em wek ser netewin em. Mesela me girîng em bên mesela me karkerane ev jî mesela wek nav neteviye. Ya sistêvî wek em bên siyaseta Türkiye wek siyaseta vê kolonyalîst li Kurdistana Bakur ve siyaseteke kolonyalîst klasîk nine. Nabera Kurda û Türka de statû çê nekirin negotiye hûn Kurdin hûn navin nikabûn Türk. Wek em bên mîna siyaseta İngilîzî û em bên Afrikaya başûr ya kolonyalîstê başûr Afrika ûrine ji bo wê sedemê herî zêde em bên tevlî hevbîn şêbiye sisêvî li Kurdistana Bakur du em bên hemû partî û rêxistinê me digotin em Marksîstin. Mîna başûr, mîna em bên Rojava, mîna em bên Sûrê nibûn
لبری پارچه و سیستم سوسیالیزم یا SCB هاتل و شاندن در وی پارتی کمونیست کردستان گیشگاه آلاخا گوارتن. قنات ما و ایرو اگر پارتی کمونیست کردستان 41 باجار را به خستینو را تکاتن هل بجارتنه پارتی کمونیست ترکیه لکردستان نکنه دنگ کردستان دارن. اگر دنگدار دگرن لکردستان باکر لکردستان باکر بنگهی سوسیالیزم ایرو قرص بزی هیا سداموی اوه یا سیامی پرسکر کامه گرک ام تبیتی بیشینه وقت پارتی کمونیست کردستان پرسکر کامه که ام هری زیاده ام بین وقت مثلا ریخستنی ده مثلا سیاست ده ام خون نکنه بگیرن گلی خو. باشه نها کمونیست خسر پارتیان را خسر نتوه را دبینم. اسلامی جی خسر نتوه خسر ملیت را دبینن. خسر ناسلامی ایدن را دبینن. ای امت همو سیوان آوان اسلامیته. ون هر دو دجیه که دگیجن هر. یعنی کمونیسم و اسلامی. لپرسکریک اوه کو کانیه کی چافکانیه کی جویه کی تونه کو وی رای کردن کو اسلامی و کمونیستن بر پارتیان کردن اسلامی و کمونیست بودن. افرای چه بدید؟ نه ام کمونیستن ام دین لبله مثلا می نتیب چهار سر نویه دو مسئله می خط می گرین کنن یک مثلا نتیب مثلا می سرکه و مثلا می سر حسبه دوینا مثلا چینی مثلا سوسیالیسم مثلا می دوامینه و کم بین بجنا حسبه چه خواستم باش بمشن سر حسبه پیشیده حتی که مثلا نتیبی چهار سر نویه باش مثلا و نتیبیه بگوت بس مثلا وان کردان آن نتوانی نکن ها دنگ خودن جهپ یاندن MHP یاندن TKP یاندن پارتی کدن ترکا. اما نه پس کرده که وانه. چرا اف بسافی کردن؟ او چرا بسافی کردن؟ صافی کردن اویه یکم با کمال کردستان و باکر گره کم آنیا که برفرد شکل. آنیا که برفرد ماینده نتیبی و کمیسو همو ام بین مسلمان ام بین نتو پرور و همه ام بین لیبرال اگر ام به آنیا که برفرد بیک بینن کمونیست و سوسیالیست و دموکرات و لیبرال ورنجام هفته و چای قنات تمام که مسلمان می ای کردستان و که بین سوسیالیست می کردستان که در وقاعتن او بالا وانا بشین و داره او بین که همو پارتی مر دنگ مر رنگ مر بنا یک گرک عمل و داره. خونجی مصاد فکرم که او پارتین کو خواهی اسلامی بناو دکن این ترک اگر اون هشمندی که بکار بون آوا بکن او کردن کو دنگ خود دنوان بین تبلی حرکت و تفجر و پارتیان اسلامیان کرد بودن محقق يعني حياة وكأنها من قوادي جود يعني نتو ونتو برستي بهف هاتيا جريداي وقت يقول أب مسألة جهف جدا بيقول بل نتو برستي حرامة فقط نتوجي فرودات خلقيته يعني اف خوشک به صافی کرین یک و آد دواجی حیانها مسلمانی کرد تم لسر پسگریکا امت سکنینا لسر پسگریکا خو نسکنینا وقت اذهبم و اسلام جهبه وقت اذهبم و امت جهبه وقت اذهبم و کرد جهبن يعني اما هبونا ما بخود تعالى عز وجل چاوا فطرة اشان ما دنیای بجدایکا که کرد لازم او هبونا مجی بکردایتی به يعني ها از دبیجم به چاوا لمجا فرض لسر مجبو خدا فرض معنویته زمان مجی کردوارتیا مجی کردبونا مجی فرضیتا هبونه يعني نجال پرستی تشتکا فقط هبون تشتکا لازم مرف هبونا خو بپاريزه از باورم و مسئله به گوهردن و بیچاره سرکرین يعني باشه مثلا کمونیستن لباکور کردستان ترکیه'den دما ابنادن هرم پارتیان ترکا da jî piştî temenekî mesela hatta 30 sal ya xwe belkî diçin bu van partiyan komünîst Türk ra kar dikin li piştî 30 sal ya xwe hinekî ber bi liberalizmê ve diçin yan sosyal demokrat dibin tiştekî din ew jî partiyên Türk ên sosyalîst ve dixetin lê di Kurda de ji xwe partiyeke ku bibe sîwanekî ji bo Kurdên komünîst û sosyalîst tune ye ve çawa safî be mesela نعم تثبيت قد بكن وكان لتركيا الكردستان قد بارتي كومونيست يتكر بهزننا ام وقت بارتي كومونيست الكردستان بسياسه شارس كسن بارتي كومونيست تركيا هري بهزه او 3000 كسن نه بهزن يعني يك با يعني
Parti Komünist Türkiye ve kem ben çelo yak bajara xavi dike em dizanin çavab çelo yak bajara xavi kirne kokavi top ki miting dikin 10,000 3000 du divi na em tespit kadı bikin ve kem ben berek so SSCB nehl ve şev bad çepi de dahat herkesi xagor ve gavet hela çepi de siyaset dizayn dikir em ben sosyal demokrat nizi komünist adun em ben liberal nizka sosyal demokrat adun em ben muhafazakar nizka liberal adun SSCB helveşiya herkesi gaveki rast avet sosyal demokrat bun liberal liberal bun ve Nicat Perez bun ve ben liberal ne deven yani yeni ev ve revşeda iro eğer Parti Komünist Kürdistan'a Bakur ve kem ben kalsa tane mesela ve kem ben gelemperi bir siyaset cihan edezi ya da naha Yani ve çakı demnet ama komünizmi. İro emzanen İro dem ve dema bay şepil cihan ne lebele emzanen ki demek durujne qayrana aburiya mesela kakura qayrana aburi siyasete Türkiye katmandan siyasete cihanı ve Amerika'da az liberalım devletek liberal cihanı mı Amerika İro khul piş divar evde devenşiya gümrük de muhafaza dike ve nişana ben 1929 diye cihanı devir da peşe roje da ihtimala ki mezine ve embavarın ki carde bayat çepi evre Başa. Biraz çift yürek de beje bayat çepi nahat tunaya demdema İslamiye yazıdadır. Vurna bizim. Yani ye liberal ama yani ev kesin fikrin cüda parezir jder ve çepiye. Em dibinin çend velatên cîranên me İslamiyet xurte. Li Bakur û li bajarên Tirkiyeyê jî bayekî İslamî heye. Lê partiyên weke we nekarin van Kurdên İslamî berxwe bînin. Sadama ve ez vahat binim. Ez tüm jî dibêjim. Yani ev bayê İslamiyeta mevcud ne İslamiyeta Xwedaya. İslamiyeta otoritaya. İro halê hazır ev dünya modern go em dibêjin hemû bûye xwarin her keskî xwarina xwe pirse. Ji xeynî xwarinê pê heye kesî tiştekî tune yani. Eger ki go xwarina wana İslamiyetê de tune bana wê ev ba tune bana yani. Yani Sadam ne İslamiyete. Sadam ji bo go İslamiyetê ji bo berjewendî xwe kartênin û rihetiya xwe tê de dibînin yani. Başa zor spas dikim ji birêz Ayetullah Aştî serokê giştiyê Partiya Azadiye ku partiyeke İslamiye ve herva ji birêz şinan çift yürek re ku ew bixwe jî serokê giştiyê Partiya Komünîst a Kurdistanê me li gel du dostên ku bi hevra kar dikin yek komünîst yek jî İslamî sohbetekî li ser nasnameya Kurd û her di baweriyan kir heta taşteyeke din dem baş.